find any opportunity to smile. And when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Brush with Colgate. Eggs. I love eggs. Choice. Samoa's favorite choice. Sun Choice, the local choice. Ya, momona moli le vinga mal fastai le tua, ono le tulanga wa ile. Tato ngaruenga o le sole ua whaamuta i lole whaangasolonga o le polo inga le na tu ina mai lea o malo e ta pena il whainga palo ta seo tato o tunu e lau sisi la tuto e lua ia i tu malo i whaasolo temi nei ia e talwai o tali ngato o whionga i whapea si le risa ue watu se afo ea se briefing ia au le i o temi ta pena ile whaasisi la nga whaala o teli ia na watu ile fo ile o ile whionga i lea o malo e saini yo na lafo to lofo ile to fionga e alo fasi silanga le pona nei longo po ile ile malo la tunu le faftai e fia moli atu le pa ia male malo so tato tunu ono lava pale male on sai le ngalo ngal fatino moli atu faftai ina I failo tusi le na mato ngalu yo ni se failo tusi o le tua o mai le fainga le o faita ngalo ia ma o le ala fato ala to ilo ia ele o se tulanga foi le no lo sa wa fai tau lo ia pe palota le na mai tau e matua I te le nga luenga fatino e mole to fafta ia te la to mole so fafta to fionga I li intama tai tu stala wa ana le no moto ia ele lo le atunu le mele tu nei le fatino I no tatu nga luenga fa manuia le tu ia te auto ia la sanga umo to nga luenga lo to fenga ia ia e hola mato nei male si mato ofisa nei e la fa uma nga luenga ia fa ele se mato malo longa ia pe se o totonga pupu na ai ni fsil e te longona le mo sin time tatu fatata noi ai se fa mai a leta to ngarwenga lo que fai malo me tumo to lua pa lo ia tu malo le ta ni fai te ngalo ia le sile ia tu langa I le o te lenga o le tau no o fai nga finga le tunu o le aso finga ngalo o le tu maua va nga fa fai lua te lus di mano po te mini ya o tanga vai o sile ki tanga tala nga lu mer pitola ai nga lu e fa tali fa le official la telling sheet le na vatu te longono le temi mai alona sai ni le fionga le malo watu lola I ta le officina temi e ona alu tatu result no lo pata ia mato mai foi le na ni tusi mato result e vai foi no tatu Facebook page o mama watu e foi ai lunga vanga na ele tinga inga fulku mai I nga ke foi no lo ke fongi malo computer me fai ai se me so fina ngalo I palota ia I tu malo se va ilena tawalunga ia lau tu ngalo e ia ni tu langa ho fa fitau li mero le palota fa lua sa to mau e fitau le boto mau nga foi me ia na tupu le afo ia ele solua
ena mai tau ai o le tele o vaenga ua vasi faalua mai le suafo le tagata lena faitau pepa ina isu tua ua tole foi o le pepa palota taipea mo le lisiki foi le sasae lesi aku lesi o le mea lalo manino mai o le tagata na alu atu i le aso waitele a le vase ma le pre-polling tagata matutua ia lu atu loa vase ae o tule mele isu mai le pepa e maua ina le i tausaga mai ina taofi lo le ina le isu inga tua le pepa ia alaua vase le ingoa to la tole le asfali le vase lo na ingoa le alo fa maonia tele o vaenga nei au isi pepa la tati lena fa le mato mau le la tu i leo sai ile la to e matole foi ele fai tau pepa i tonu le fai unga lo ia le ia ese mai ina ia lava ila su enga le a to o le ia mato to nunga ai longa isi se fie tu le lenga le aso a to e motor ko ku le si kiwe o te longa na tama i tu lang fa pena pe na mato mau isi tu malo muli len fatino o le la fai perso su enga na mo ila yo le tali mo tu al me ia motino ele ngata ele fai tau ngai tonu le tato fai unga lo ia le ele na sa mo foi tu poi me ia tu foi isi atunu ane te fu fa pesi isi na sa mo ale tu pol mero palo tu fa lu tu foi isi atunu i palo te na umatu nei o le si vai ngalo fio mer komsina e tanga te ia to yo mai nei le ofisa e fai ele la tu palo ta fa special vote ona sa nga ia tu fa le palo te pe le alo stasio fa pe ngai sa vai sa palo te isi palo ta ai so e tu ilola ele o maur so fa le alo tu langa fa fitau ele yo me la se va fa pena ya matu ana ita ka no mai i matu motino le ia tanga ta foi le wo tamu fai bypass le tatu process wa tu sa le lola le i ma le lola le tua musu lo ya le tua sa ro tamu fai fa e moteli italia tu i a le tulanga nei le alo fa fenga e mo te iri o mo se reports fa pena ya mato pa manino me tulanga le o le declaration o le tatawa result e declare o le mape toi foi mai le fai le ai fai mato o na velo le public notice o le malo li poti le la mato o li poti fa na le la mato tu atuna ya o tu mai alo ona fa lo stand pai fa talanga va mato email fa ma sia ki fo email na le uma o alo atu le tono lo email e fa lo lo le tu malo le o palo ni numero lua le fa to mai atu na fa tau le fenga ko le wa ma wa na wa yese swinga le tu malo na o le wa i se le wa ma le le mo tino la lo passe tu ope a fa na wa total no i fa lo tus el mena mana yo le transparent o process le mai alo tal no fa lo tus e le ta fia mel mato office na fa dia tu fa pe o ma wa lo fina ngalo wa le wo o tu ya foi ele fa no tal no se me le tele o le wo api o tali fa le to si akite o inis isu pato am fa ya lan tal no te me alo ia uma ya mele ia fa ftai tele fa manuia le tu to fio Swire Shipping servicing Samoa for over 50 years, enriching lives and connecting Samoa to the world.
The weather is always good with Taula.